kuko genocide rero yimuriwe hehe mu misozi miremire zavuye mu biro mbere yuko bija hehe mu misozi zagiye mu misozi gute rero aba bantu bamaze gusibwa mu mategeko nta tegeko rikibarengera rihari sabanye Kongo uyu nganda yagomezaga kuzamamaza yuko ari invaders spies bamaneko ibimvuga biranditse mu mategeko biranditse mu bitabo byabo bagabo tuje ku kindi gice twaze twumve imurenge geographically murenge geography is destiny nimvuga ngo destiny ni kiherezo ryamaze gushirwaho biri predetermined ni fate hari kibazo rero cibazwa kuki leta ya Kinshasa kuki yashiraga imbaraga nyinshi kugira ngo irandure aba baturage b'ubwoko bumwe ese n'urwango gusa rusanzwe ni yihe mpamvu ni hoya muri politiki ubundi urwango buriya ni essence ariko inyungu ni moteri hari moteri rero ituma iyi essence ishobora gukora impamvu nyakuri iri mu butaka munsi y'izo nka munsi y'ayo mata munsi y'iyo misozi n'iyo mirima n'ayo mazu yanyu niho kuri reka turebe ku ikarita mu misozi miremire y'imurenge mu za gisirikare ni commanding height ntabwo ari imisozi isanzwe ni natural fortress ubutaka bugenzura ahantu hose ni ukuvuga ngo ufite ibibunde bya rutura uri murenge urasa indege ihaguruka ibujumbura ihagurutse icangugu ihagurutse igoma imurenge hagasura akaba ku cambu cyangwa se ya kontrola kuri lake Tanganyika iri ku butumburuke burenga metero 3000 ni watch tower na hantu hejuru cyane washira radari cyangwa imbunda rutura mu misozi y'imurenge arashobora gukontorora cyangwa se ico bita ngo ni fire control yorasa mu birometero 200 by'umuzenguruko hagasubira hakaba ni nka robine valve yinjira muri Tanzania ukwibaza ngo kubera ikindi kuvuga Tanzania kuko amabuye yose yo muri Sud Kivu agomba kwambuka anyuze muri Tanganyika agiye hehe muri Tanzania Kigoma yamara kugera Kigoma akaja Dar es Salaam yageze China mvuge kino kintu reka nsubiza umuntu muri episode y'ushize twakoze aravuga ngo se muni gute navuze ngo uvuye Tanganyika uja muri Ocean Indien nukuvuga ngo ugeze Kigoma hari gari ya moshi direct ije hehe kuri Indian Ocean rero amabuye y'agaciro aturuka muri Side ni hwacu kubera ko 80% y'amabuye y'agaciro akoreshwa muri Kongo cyangwa se acukurwa muri Kongo ajanwa China kandi acishwa hehe Tanzania na Zambia akinjira muri Ocean Indien China ntikoraho ubwo mvuze ngo China ni kambaje ngo se China kwidakora kuri Indian Ocean China ntikoraho ariko ifitanye umubano n'ibihugu bikora kuri iyo Indian Ocean urugero nka Sri Lanka za Pakistan hano hirya muri Djibouti actually China ifiteho base military base ikomeye cyane muri Afrika sinayo yonyine n'ibindi bihugu bitandukanye hano muri Djibouti bahagira ama base ibihugu byinshi nico gihugu kugira base nyinshi mu bihugu byo muri Afrika kibaza ko izo military base zabo ziza gukora iki so uzagenzura imisozi y'imurenge azagenzura umutekano w'ubucuruzi mu burasirazuba bwose ugenzuye aho hantu hameze uko ni ugenzura ubucuruzi bwose abanyamurenge rero babaye nk'umurinzi wicaye ku marembo buri wese ashaka kwinjiramo niyo mpamvu buri wese ashaka gukontrola iyo misozi impamvu y'ubukungu economic intelligence yemeza ko ayo mata nizo nka aho hantu muragirira izo nzuri hari ibindi leta cyangwa se abashoramari b'amahanga bahanze amaso apana nti bahanze izo nka zanya amaso aba geologists bemeza ko Kivu bayita ngo ni the Kivu gold belt aho harimo hacukurwamo zahabu hacukurwamo colta hacukurwamo casterite n'andi mabuye menshi afite purity ya 60% ubuziranenge izo ngizo component rero nizo Silicon Valley bakeneye mvuze Silicon Valley na hantu inganda z'abanyamerika ziherereye muri California Silicon Valley badafite ayo mabuye AI yabo ntiyakora iyi technology ya 5G tibzokunda EVs electrical vehicles tibzokora bikora kubera ko aya mabuye yabonetse bahanze amaso aho ngaho rero niyo mpamvu intambara mu Rwanda tishaka inka ntabwo ishaka inzuri ishaka supply chain yikoranabuhanga ryejo hazaza mbese nigenzura ryikoranabuhanga uzadomina abandi nuko azaba afite aya mabuye yo mu burasirazuba mu mibare ya geopolitics Kongo ni ikigega cy'ejo hazaza hisi kandi niyo equation iteye ubwoba minerals equals to blood equals to control udafite control rero kuri iyo minere tizokunda yuko azadomina isi yejo kugira ngo babone amabuye rero bagomba kumena amaraso bagomba gusubiza isaha inyuma iyo misozi igahinduka terranolius ubutaka buri ku isoko budafite nyirabwo ububurana mu mategeko
hari ubutumwa numva nkeneye kubaha, reka mbivuge kubera ko bije. Ni ukuvuga ngo igihe cyose mutaramenya yuko mwicaye kuri ibyo bintu isi ikeneye, timuzareka kwicwa, timuzareka gupfa. Niko kuvuga ngo mufite ibintu by'agaciro, ufite ibintu by'agaciro ariko ubiteje ushaka kubikurya kubera kutaza agaciro k'ibyo uhetse, k'ibyo ufite. Abanyarwanda baciye umugani ngo uwambaye kirezi ntamenya ko cera. Mwebwe mwibwira yuko murwanira inzuri z'inka cyangwa se murwanira kubaho, murwanira uburenganzira bwo kubaho, murwanira uburenganzira survival, ariko ntimuzi ko muri ku munara kandi mwicaye ku kigega isi ikeneye. Umwanzi wanyu arabizi neza, ibi ngibi arabisobanukiwe, aza agaciro k'iby'inzu yawe ishinzeho. Niyo mpamvu rero abahiga bukware. Ikibazo rero ni kimwe nshobora kwibaza cyangwa se mbabaza mwebwe banyiraho. Mwebwe banyiraho murabizi ibi ngibi mvuga, murabizi nimba mubize murabisobanukiye yuko ari cyo bari guhiga. Rero mu isi imeze gutyo hakenewe gukomera, udakomeye biribwa n'umunyamaboko. Iyi rero ni inkomoko, ni structure, niyo mpamvu nyakuri batabakeneye mu misozi y'iwanyu. Nababwiye ngo aho irucuru, aho imasisi, Nyanzare, aho muherereye, abanyamibunda bande mwese ibi birabareba. Icyakurikiyeho nticabaye impanuka, amategeko yahindutse imbunda, ikaramu ihinduka isasu kugira ngo imareho mwebwe. Tugiye kureba uko iyi systeme yavuye mu nyandiko ikaja mu maraso muri episode ikurikira. Nibyo tuzaheraho, uko byavuye mu nyandiko bigahita byinjira mu maraso. Tuzacikwe rero, Imana ibarinde.